Ni Minister Nturi Biti kiana kagitene gaka nkethirwa nkiaraniria nawe nikenda atumenyithie rugono rwawe rugendo rwawe rukarakaria atia kuma kithomone mwanka kinyira u ari kagitene gaka nikenda kinyawe ethirwe agitwikira inya tuone ati itikumakania uturo bwaku bwithirite bukiambiriria atia ende Murungu no ethirwe akigukiria mwanka ugakinya are kinya ugwe mathuganio ne jaku utinde thugania urinde kinyaja araniria na boti gukurukira namba yetu ya SMS 23578 mukongratulate mutumire ntumiri emurie kiuriano kiriko akumania na rugendo rwawe na mbuga kinya uria ethiritwe akiombana na kinya turi live ndene ya mitandao yetu ya ukinyaniria ni Facebook itana na bautwe ikinya kwa ikinya rietwa ntagarura ni Maureen Kinya ngakugwa togeni kiri studio chetu cha Wero TV nije kagitene gaka karia tukarima ntuneja news nyante kuwatire ogeni ankoririe tukiuria ore mwena tuendelea. Karibu sana ni ontuba kuona kanya gaku na kuringana na tukiaraniria urimbira thaizi mantu yako tight yani uri kinyobisine kurio kaumo tuko ibwega ni ontuba ukinyanira mwanka wethiro gikinyaja ntukuyanarua. Thank you. Ibwega ugikethia mutegeri wethiro kimpambiriria na Nturi Biti kiano menya tukwije mono kirimantu jegie siasa ende kirimantu jaria jange twita ka private life tutikaize mono kenda muntu arare ethirwe agikirwa inya. Okay, ibwega sana Maureen Kinya na kanjuke kanya ka njoke nkatho no tubokona nafasi na actually Wero TV na Wero FM the international TV. Thank you. Da inyanto abare America iba ko watch kipindi ki na nkedi nyanto ba kidi nonto actually yanda turesi haseni ndo amenyekaniria muno so impakathagia muno na kiwa nanto ba maana muno ndenda kuwa Nturi Biti kia mchadiri ntura ito mwile mwiriga yo abainanga yo to abainanga na mchadiri nteme yakwe nyokene lakini ncharedi konto jaina nyate gatigati buru nonto itwirete ncharedi konto kuti kwena thina ere to thina yongwa nonto I remember very well kampana tha i Maureen boiche tha chapati batu chapati itikionekana buru nonto batu kore antu baria Nairobi December ria bare ya batu toeta kukucha eraki chapati kamwero kara chapati diga na winde trerone ngikucha kiere chapati kana kawana ukucha mwero yo tukandinganya nethetu nonto njago tu tukiomba kwa fundi chapati ndena thina muno nonto ndomerete primary to Muthara primary ngajoka ndikweria class 7 ntikiomba iko school kuraya i my father ambikire ndi school ria wira dai ndi to Sensipira ni to Sentikesito ambikire school wau ndetanda thoma me ndio kinya form 3 ikwa ira thina muno ekwaga fi ndebera skuru ndetanja tamwe ire my sister my late sister mwathani mweke bwega nejire nontu ndaumi muno skuru etaraniria na head teacher nontu batumanite ibatumanite riu kwe principal eto my college na ibatumanite bakaua Nturi beto Nturi rombiye wario bagwete wa Nturi imwana mume muno na tutumbike umutete achoka skuru ironda achokere skuru oni ntathomete form 3 tamwile ndetanda njide da bakregister kerio ndaregister kerio ka form 4 na inda chumirie kabisa ndachumia ni ndarinya na wana muno ndachumia wenda thiria form 4 ndeko thiria form 4 ndaringa kieni muno that is ndete school rio munini muno ndiare ruma 1985 yes 1985 ronde ria form 4 indi igitari kuraya kidogo na kuma u ndangangire na kidogo nyenda kuda nyatu chobi kidogo ndikuthira school ndanganga na unda chokata chokera muchikuma Nairobi ndikuria nonto indare amantu Maureen mbandikite kinyeuku mbandikite ukuretwa A Promise to Mama na reason mbandika A Promise to Mama ndi form 3 tamunda achokere school indanire njano nto ndare ndi school
ndeta mami agambia kuria biomba aiko agambia kuria ndo na maimatha na kurira buru kabisa physical tears ndamuria imbia mbira nuko miaka ndache bio kwanta kekwa ndaikwa buthugu kabisa irongo mwira winte na parani ikenda bikira mama no tungona buru methori yongo akurira mwikira inya ndamura kutina thina buru mami nuko menya mama ne trentura ne ode na tamano kwa choka ikwa marwa ya ruwa muno ko kintu to marwa nchobi ya ruwa muno eto ya mutundrai ro ya marwa yandu ira tu ochuru tutikona ikombe yaki kwetu tatumara tumikebe tora turuti mauta tumikebe tora tumu tora to kibati ande draga mukebe kaito akantogeta akanjoni ambikira akanjoni kau ndanywa ochurubura kwe mandu tamenya literature I know that muture you are fermented so ndewe ta grass in the literature atoritanwa ni mwalimu wetu wa Romano to thoma kukange to akakas for ounce kandi kimeja mwangi edo ida ya front kuro kinya thaire cha inyanya ni era abire ku ferment ndai kwenda kukindoka ndampero chikira ndaichumia kabisa mwalimu iko harufu ira kuria always drug kirasi ne ndauria ndamende onida wanti zio ndakiranda mya mwalimu no tunakunda ndame yake nuka era no nywete ndaukenjara uru ndamura misa ambure ndaumie munapura Stephen you mean your drug ndamura I will explain you later ambura okay endelea na class kirasi kiko data staff room data ndamura mwalimu ruwa unyango nywete unipetere muchinda ndacha kanto akoria mami yangu ambikira mutiu na mutiu metwire rwa marwa ende yoyo ire yorura ambira ukamaka thoma maisha atendelea au tainya kanto mama kona nekera ambira wetekire mami enu anekera aiberete mwalimu na alitaire lakini nyanga cha maneno mbika konkurito sana ndoko mea maisha yaendelea kario uni ndekwa noro ndetanda uria mami ndamuria mami ri tomwita Lucy that time nende tritwa kipatite muno ndana muria Lucy were ndikuria na tambobike wita uni kenda nani mwekuro kwati karire no ntubwana bako bagite bya kuria na tambobike wita kinya uwe ukaria maisha me ankaria mutano ku ambira ntake ko brombike kubwithia pio ukaombana menya murungu no thome ndamure kithomo kia nata ambira kira kingi kiroke so ndamura nani mamire ingo ko promise nkathoma na nkenda murungu ambira opota kekwa ngwatotu tena atwata notu ambira ngwatotu ndamwatotu ndamura ko kuma nkabwithia buriko nkabwithia bu indariire amantu yai kumbukumbu nkorone kwa ndio kinyeita kintu 1990 nara ngiri tangu icha kwende mira Nairobi kibira mwathe na tedire ndacemania na utetu wa Murungu ndironoka ndaukuma kanisene ndeya muchi ndi 1990 ndeya muchi ndiko ya muchi ntiginya ngoye kurita ndinera ndinyone mpi induna ni kweta kanisene na ndo nani tuma kanisene kabisa ndethe antu bakuru utinya muntu mwana ke onoki ngacho kuthekelewa ngiro muntu atiritinya form 4 ya kyari kithomo kinini no tukabatalana kiara no tunture ni ndo location yo yonde uria ni wake ukinyite form 4 tubairete form 4 so akinya ndimati yakwa na agira atwa bana ke babangia ya babu ni ari very high nani ndawe ntura nandi na thina ndakiro wantura muntu ndurandi na are bata ko tamani dimandi na ingi mo it was I supply na leo tikiti ndo muntu thomio form 4 lakini uri ndakira nani kwa mwanzo witha thina akurira ya burama matharira so inda wa uni karia mwanka Murungu atende ndi establish ngero ndoko meandiko maisha yako endelea yakario wonu kumenya twina muntu ungi etwa Ruben Mugambi late Ruben Mugambi twetete kwa yana thina ya nguo ndetha ndina nguo itambuki ndio tuchwa muntu otuma nguo tukathulunga tuchwa muntu otuma nguo tugeta kuona muntu akabaune ndikumya ilo Ruben ambira ndamurando kumya oni mbiche kutula tuluke cyane no tuma kidogo ambira nduto taromba iwoni komwera winda kwirota diete kidogo ndika mtuka nini ndadiete ndukene my brother kitambo kwe my brother ari anduka wini na kwe mukuru tumau barandene ende naturandika ngabria kutuluke mwankata myotuma street line ndawe idon komwera ando kumya oni street line na bino ntume
ambira ndugu kankurombere au no murungu akondo kutharimira toromba ambira tuchwe charani kwi mukuru etwa Salesio nuango etrinda arindaka ndetanda mwira baba inkwendo ntete na charani unkombrede charani mra to kombrede ntake kwa weta ngwe ya bode wandea mukuru ampa charani ndetanda ka charani barandeni sango ndoelewa nao itrikia no ndeka charani barandeni dokone lakini barandeni kanduka ka muntu endo ndeka charani barandeni kwa karau andu beka to charani onto tena bia chokombra nyombo e kabarandeni ndeka barandeni ndeka nyake box au kila kaweka matame intobia ndendele kuringa maraka kutumangu kale ruimo china ruko muma ikwarinya na intobia tawandra muno kale yano kale ruo nguja type kila kadhalika na chuka ichiari ngwe icha urowa muno leso kuringa line street line ndakwira ngeta ndaringa ngeta kanisene Ayu ukona mbete ingana. Ndio ukona actually ndari ngankona kinye chiringi ya na 50 ngona 130 jaje mbete nyingi muno ngone mwenya ndaona ite kintu 200 something na charani nani teta ngajituma ya kanisene kulita kanisene maketabi antu bakona nya ndendelea murungu etana bro chinja ndambire kwiritana kutuma ngu ngayuke trouser enkatharia ngametandika ngona burekari ngambire wite tambabo nuko mianda chinjire ndira mutumio shuti tiga nawe nda mutumio shuti ndendelea gutuma muntura ari barande wau barandene muntu ari ndeiro tuma shuti after muntu arebela arare ngwira thira arebela ndaukumandene ndokumandene ndambire utuma munonda tuma to churubari to skuru to nyanza to elastic onkitarakia ndathunga mapesha kidogo ndawende angu mbeta nkaure nguo ndona ngiri 3 ndeta ndaura nguo cha kwendia ndabiro tandika nguo ile tandika wa thokone muthara ndabiro tandika nguo ndaria ndachwa nyumbe ndi actually nyumbe ndachuire ndakomborete myago biblia ni wara bakinyithia mauro abo ekwenu ndakomborete nyumbe uthai nyumbe kwa actually no nyo ngoro ndatharirie ndamiaka ina flow emwe na uno nyo biche kwa biashara ri ndeta ndakombora nyumbera ndachotuma nguo ngeta kwendia thokone ngongela ira kura na arankende ke thokone ndaria ngituma antu bambirire ombore ala nditania mwana ndawala chukuru ndawa ko mantu yari no nditane kinyana ndabya school ka wiritene wengo wona ndiritene ni ngona oni kwambia kwero ende nditanirana na rundi nditanite nani ome ubingi ko myakwelesa wa itano to indailela ngatala bura ore na maki kiasi fulani indathoma those things na ndio chomba kuyabi mauko telari na dressmaking ndambiro ya thoma ala kumbe itasa shule ndekwambira kwitana raita na ntu bana batano au ndeta ndo skuru telari ndeta na skuru to Kensmart tailoring at the training school kinya dayo muthara market ogiakuria no etawa Kensmart bate bichari eto renge beto antu ribio Kensmart kinya nyumba jago eto Kensmart no tumata na ndarimire ndina ma plots inyinga get that market ndina plot impake ma market uwente kwania na lakini murungu na ndarimire kwambiririo kiutuma ko ndeta ndi ngwambire ndi kwa nyama ninja ndeta ndi skuru nye ina borders skuru nye kurarwa ndabire kutania proendari matobrana ndabire kutana matoma ingi munote ndana skuru ndaradi skuru for many years muankanira ndambire nda wawuri murungu andarima I will start giving back to the community ngabire otediantu nuko me chukuru ire kwa ndambire kuthomeza kia twano thiri tutu tinainya ndaito akana kwa kathoma ko thiri ngetha ndetha ndina alito forte ngetha ndina pana kana batano botheri nuko me ndikwambiriria ngwire nyumbera no otuma ngeta skuru chetu primary ngeta ngabira mpeni twana tutu tino weso tutumire nguo ndambire ku distribute uniforms boite kuromba ndene nyapa kuromba kura ni utambiri aini kuna tana maindi kuwa kanku akamusinge kura aini kwa kinyando amwe antu babiro complain kanselo ariko etiro bwa atu duoni ntiri yawe tu ndi muthara na muthara ezintigane east na oni kwa tu west antu bo manobe ya wokwa baiwe ya wokwa be ya duoni ko thari mwa mate nyangari ngoranya pick up nini we ndadi muro mwa ngadi ko ria ndende nya family ai ndadi ya wedding kanise ne EPC ya ndadi ya wedding nuko menya
ndeye ndibe antu beya ba woro tutathekea na ora burure nuombeke no tombeke kuringira kura beya bankonivizi woni ndari awitiki ndakiro u ndio gira to kanisene akuruba kanisa yeto from gospel ru to kanisene from gospel no durunda ndari pentecost ade kutamira from gospel no to nyo ende bwa ange adari nanja kwena mafrum gospel ko ariko nini ki witia bede de pentecost so be akuruba kanisa to kanisene twambiro chambua Biblia ko ekijike muge Proverbs ki when the righteous rule people rejoice kanari antu baraba agirite bada kantu bagira kwa ndairo ko boria ari tuwa obudiri to tutenda tu betu ba ringiro kura pambira ndugu ungwe to akelemia ndugu na uko hapa huwezi ndugu ndakwa kasila ndabira hino mbaye pambira tule maruto kurombere it was like a joke datile maru baba pokea Mungu msaidie huyu ndugu tumembariki kwa kasila ndatura kuromba kura that is 2007 ndatura kuromba kura ndio tura kuromba kura antu wa mutoka ni sawa no to na inyare reverend yetu na bishop ngoto twetaka nyida pamboya ndo ene atoka omba kwa diri siasa we kanise no te ari orongo eno tu kanise furungo soru to kari antu bari euro na india turi ya to karaka turi euro to taichanganya na antu ande to tona baiba komene baba tu tube euro so body ara muno ne ata muntu wa kanisa ne dai ko ya kanisa ne ata otonya siasa no komenya oni ndaguma siasa ne ndetanda banga vyombo byakwa ndetanda ndaringire siasa taringwe muntu morini ngaurwa waturimira njira ngabera ari ngabera oh nande kwera ngabera ari nande bera ari na sababu ngabera uni ntibwira ngaburimira njira lakini ontu uni mbonoki nande mwiti kwa ndethe attract account kansu myanda bura ngaburimira ndeta ndaje tractor imbinkale mabyo kakali mandi tanki ndabura winte bo promise ngaburimira endude mwiti kwa ndethe attract tankali manionje basari navyo vile kinya yonte bura ngabuwa endude dhampia ku timbe chachienu ngare akuburetra ndaringa siasa kariubo na tamuntu aina omo onto nitobera oni enkare manjire icho bura wana siasa baka eranto castos idea no ba ikekendero na nyaba tuko meanjira baka la mtonge no batemano kabau ga 50 odi ani utembe jandare achoni utembe na ndare chocho bahani ainda ringire siasa odente na becha na ndabera ndio utembe jandare na jio lakini remore todulunkani abo itounya chai itu yako lakini becha je kuangali tambecha mpeato udicho de dandi na joni bua no ide ya kinyato no ikwende uinda iritana kure akwira anto ngabubwithirio ntubu na ambi ndare mfano yo muntu mwende abeka umene ndare mfano ngweta amro yana ndeko mno yo muntu umwe pastor umwe trite Nairobi street ne atamenyanjire kawangware neri nuko meiria weta kera chokora ai nambo bigeta ngaitire ngare ngaitia baraba ngaitia ngare weta kawangware nuko meiro chokoro wa utira monia njira ira kwera pastor nawe ndi kukuonia njira panompi pastor mwira uni tibyo ngakwa nani kakuonia njira wete euro chokora thekamuria wire mone kawangware no euro komba no euro kaupa noko meanditenda ndendo provinciato gira euro tikumenya ino tukinya kawangware yo kwate weza otemize noko meandani ngasiasa chiakwa ndendelea ndio tonya ndadria mwaka mbere 2007 2008 ukinya 2009 ndari level form 4 morini na runding date miaka 20 kento kuma 1985 kuma mwanka miaka ukento 2009 indigite miaka 20 kento tiskuru na taita chukuru ntekinya kitomo ntekinya api ndeta da waleta durwa kansela haida wapana oni kuitwa mwathani ambedia mutongoria ndaigwa marombe ne mwathani ambedia mutongoria ndawende na buranka athithia woni kathoma thirikari no nare kurura ira chetwa self sponsored program SSP ibari bari kurura bawende muntu no ayeta skulu kuthoma party time noko meiro ndete Meru University ndeta Meru University ru my son igwete garu nyaboka by the university keke yes no ndete my son ndete university na mwana ndete nani kuthia certificate
ndeta nda register certificate ndeta inya ndakira inya ku register diploma no ndeta inya professor mburi form 4 mbi wari abyo ndamwira ndiwe ndithomo bya ira inya 844 ende bate kumenya grade ya kwata mura division ibati we kwa class ine riko no meta mbere ndi na obura to kabwithia weto ku register diploma business administration ndabori MBB nge mambira certificate yero ndaba digital certificate ende bori to certificate na diploma betha by the same class non to by the units imwe lakini wo certificate semester 1 okuluka ona credit automatically ukawa diploma you are continue na bangi ndi so graduation na university mbere da graduate na certificates na diploma ndoko me ndaigwala so de na diploma ndaumriri nya kukwira anto nya graduate ndoyera moyo kuru nana tureta Meru University ndajwanda wa meantu kieto ne chabachire to diploma ndari ari ata na apply degree ndawapa apply degree niyo nda apply BCom ndo kija mwako specialization ndo kija ndeko to mwako mpera ULA nguku mali wa assembly niyo devolution eko ya nguku mabi nguku ma assembly ru 2013 ru nguku ma assembly no mando to nya assembly kwethira kwina ngugi nyingi muno na kuthoma na kutukwenda kurikiria committee biashara na chingurita ntekwenda kurikiria ntekwenda kurikiria biashara ntekwenda ndina manto maingi muno ndika na rimwe kwa safari tureta America nke ya university undi register bangwa registered ndero sheria rebati kutuma wa special exam no ndandikita barua nkiwa ndachoka nke wa special exam no tunani ndaika kwa kweli ndaeta America ringi indaura gende nata kaba kedio kiu gekare akwende kithomo ekarogira ke ndeta America ke yaba mbira kwa registered nguru twage list ya ritwa ndeyanda bandikira barua ndabone ile barua ya senate ndabira uni pompere kiyebu kumande muntu munene ndibo kumande representative wangu so woni tikuma kuda ku represent interest cha county emego na deno opportunity kenda bendelea na so indandikite kinya barua ntetiro wasenete discussion chokia ringi ndachoka ndendelea in short ndadiria degree ndeko the degree indarika na mantu aranderete mama no nderete mami na ambirete ndamude kitombo kyana tambira kikingi ndelela degree ndo natiki kingi no ndukuna kingi kiriau ndau hapana endo tukuthithia certificate na diploma na degree Meru University let me move no to wana siasa bakala kama thoma erwa ibo antu batu yuka getu ya bamba certificate so uenda hapana ndenda wita university ira betekiti standards ile uru nda apply masters University of Nairobi ndeko apply murungu antedia kango ndokura murini ndathire masters na miakeli na king graduate masters inko launch huku so ndada ke atho kinene muno kireto no bo banu ari chief guest ndada ke atho kinene muno kya kuchoka ka atho masters na pia ku launch huku yakwa ndoko mya kumau ndaigwala kumbe nimekuwa msomi ndawake kinge kitakinya immediately congratulate worio apply the same university of Nairobi apply PhD ndathoma ndadira coursework ndaukuma mantu this is kinyada ta graduate officially actually completed graduate or graduate this year and next year because now in the process cha okwe final stage so that hito kwa ndio mulitwa wa project planning and management get specialized and monitoring and evaluation University of Nairobi so kone mbaire muthomi so ndaire mbaire muthomi haraka kinya wenzangu bara ndatire nara kwe bambore ato kwirwa ndiatoerwe post secondary toerwa post secondary anga muntu athena post secondary kabari ara iguni kabera kinyabuke yende ndi mwalimu nya kinya university no buritane riu eno ndo ndari ndi kuchinjia na gwika untu kama ndairitanite kwe muntu to Dr. Scott's andikite ukuletwa magic of thinking big the think big otherwise think big about cousin kodongeto Dr. Scott andikite magic of thinking big a man is a product of his thoughts yani morini wewe product matwani yako madhugani na kina Biblia za madhugani zaku na ina Biblia you are assisses social imbi oro kaua iboka so muntu athe product matwani yake so oninda ukumau kithomo ndatha yende
maisha yeta na mbere kuchinja first they cancel ndari chairman of finance na aritingwe bonde ba nyambene bonde oto murungu atipe ya position ndachoka ndi ku county assembly ndari minority whip I was in the minority office ndiato ndatore office cha minority na kinyangari ito ndatore na assembly mbere ni ari na mantu ya meyamuno ne tare adi na chochumba chumboka inyoto ikagwa to munya etete niwo techeria jari kumbia cherekera go zene kainya yanende mbia chena tucheria kidomba na mantu mingi so people think ka first assembly itete ngwe muno lakini to ukumere kutena je structures udari kionyeji mulwani udari so first assembly ndena that position ndachoka ndendelea 27 ndendelea na runda ndenda very aggressive bunyabya cyane ne cyakwa ndio tonya assembly oromba cyengi to yawa ndawani ondo ndari ndi ku import wish ndari kura wish KBR ndaura wish nja muno enjaru ndari yetene muno myake minge muno ku myake komi ndata ndawani tete urangari ndi kwa MC ndeta ndaura rodi ndari yanga ndongelenya rodi ingi indi kintu kira karetera ntutina pio na kira katumire mbingwa baure woi autonga na into totongia muntu mwanka tubeta bakaringa siasa bakaua kama ono mukonge akare wa kuria muno nukumendelea ndikwe trend kuyura nero yura ati ngari ichi akwa kwanja ndachoka nontu twakuta biashara ndachoka ndathithia ndetaur ndi muchamanio ne Nairobi pika bwenge kwa ethuka ndi na contract njirembe nara bandigira bambira pika bwino bachumbura muno lakini navu indari ambeja inda utrwa ndi timbi inda ina around 3 million account ine ilongo vaira mukamaka winki uma Nairobi nke yangari no meone was in a meeting ora muntu atasha na chore bawe ndeta unde tanda urangari nge kwa kijata hindi nyo thai ndi tango kwa kuturu Kenya ruindi na company ruinya thai ndeta na miura ndio tanda urangari u edura muntu ashana achore atente kurangari tu inyanda mamushamano Nairobi yani kumbe kankwa ando nafasi ompora aurangari nyali ungete muntu ayirembia atongere ate plani nya kurangari auranyali ungete yani ndauro na style you ndengwa ndikuma indaumire ndine nyama ndeni muno marando ambangi no tungarita atirite marando myanta urangari kilia ichale ya marando lakini uoni birambe tekete musingi okwa no dere to ambewe ngai uinde mbewe ngai yongwa na biblia ni wetenya mutorote miyo katheuka eyo katheuka na yambire okira regi ndaromba murungu na muraga baba okare kanja na ibo ndiwende kwe contract yani ndaitete nyango imwe itari thirikari ndoko mende to ambire kireito nwe yawa ngoicha munya atutalipa au atulipi to ato bage akura de ne balulunga na bakaurania na atatu aita antu bare de neto chamania contractors bonde paurania ndi auraya kwa nere no aikire ntwala to kona irira nyumo chaura nirie no aikira mpaka ntwala pauriene no kaumeria kurwandu ai bawa to durania trike chamani wetu ndezo chamani wa Meru County Contractors and Suppliers Association to arwanda to ukira ku TV ne getro inyan national media contractors boba control pia getro national media kila ito akaua watwe akaua ibeta inya kotini siwezi lipa nani nkarwa mando amerita nkawa wendi chamani contractors ngavana aru atri ambecha na batu tutalitere munyangu etwe twaliterete county ya Meru na batu dawa ngabera batwe ngavana aru wakili na atu tumura turitonga twamwekira the best farm in Eastern Central Africa kwe farm famous mno to Kaplan and Stratton to aruno komema ndoindo ito teatro na inya lakini itokwenda kuona ni atu inya kabla twamwekira farm mawakili ara twaika yala manene so twaendelea na andwa nyume ni bwarirwe iko iro kinyegita ndachama nde kreito to chama ya twendana twadhiria mantu na abiria na uwakare ya contractors dia to defected kinuru to defected anto tu twadhama munya to tagikreito uchore boko na kreito na boko to date kingava na kreito imuchoro kwa omunene to ukumanire to achore abre nyomure kanani nyake biashara ya umira a support nda tenda ka support nda tangwende we nya kwekira gutangwe
kiuchwa ndewa ngui mikinduri nde ai ndawa tainya ndathutira ndaya marando athira ndaya mbecha ngurukinya ya Dre MC ndendelea u 2022 ndasapoti kira tundaringa siasa ndaringa siasa ndina tatitia basi nderwa basi ye yanwa ye wa idile egwe wa idile ndaringo nda number 2 wa idile lakini ndari stable financially bobo ya pio no ndika na ngari kwa ndabuka apwira ndena me Mombasa campaign ine ndeta nduranga arenjero yo 6 million de campaign ine atwa koreka mutana indari ndikulta na ndo tabia chara ingekera wapi ndaita biachara burungu atumanda stabilize ndonende mutiura yote mina yo kwambia witata yo kwambia kutheuka so kinya maisha ome siasa indari akipindi na ungeni maisha ome siasa uketho wina murungu burungu atemyoko misplace so people think wachindo kurotheri lakini nawo kyagwithorite murungu no ntwende woni nya appointment ide ni othai ya kwitha ndi waziri nyande ndo kuria kabuizene na gavana ko muruirire kana ne ate okinyete au we kwire manto kwa waziri nayo iwo ntungua manto ayo ndi appushon yayo ndi ki murungu ndi appushon ki murungu no ntwoni impederete ndiru advisor wa siasa ntaande kwa advisor lakini onto bakwetha ingotura muno TV ya weru impederete ndi chungi sana na ingafi mas muno twambira ni na bechungo rakiambira eria so siasa nyingi tambakwa ngambira kurua riakawira atonyere manto maingi director na nyani gwenderete kumwariria indirete omonelia ndiro kinyamo ndo nakawira burati bobru yata advice ka kabisa ndamwebela uni ndio mwebela ndajali ngava naritine na ndimu biashara ndare abiashara ine chiawe na mbitite inyakenda to bambira kuura idile mikakata ndo witerwa na msiaritine na ntirwa na mutongore nya biblia rwito athikire baba imbere yetu no to nya biblia ndi wetito athikira tongore baba imbere yetu so woni nda wantirwa nweni wenda ria kando ndiko ria kando iko akinyire amwe uchore boko na kawira nda mudivuzi buru na nte kujali ature kwe ngavana kana atingavana na ndachoganda muira na ndera antu nya TV ne kawira kyo survive ngamukira no to indamenya county government act indamenya constitution indamenya power mbunge ndamenya muntu utiginye msikinyomwe yani ndailela bura kalinda ichi ku survive it is hard endo woni ndari na inda analyze it siasa kawira kona atitopora ngora impeachment cha muandama na gutene itara kura boy impeach muntu maitana na bureke so ita ichi mse bate koruruka ba mu impeach ba eta napela ko mu impeach nambi so wonda ria support anga bana mutuma ndamu support mutuma kumaketini mutuma kumaketini ndaendelea tu na kumwa support na kinare afomele masisi yake indari na interest lakini kwa reba mo support atanyankurukia kwa so afom cabinet yake ayo kama chief officers interest yono ndari nyo na woni nani ndinda chamanike nyanoe ndamura woni ntepegite support yako kiwekere appointment kana anything kankwenda ntubona kwi mustari wako kurayo biblia yura yuwete when the righteous rule people rejoice kankwenda ntubona tofauti ya muntu genuine wa Mulungu akiatha antu no iko morini no komende ndambiro support mutuma na njireu ndendelea itu chamania tukaria ambire itirikia turona wowe iboka kukariu no to nekero pressure nyingi muno ne antu baba ingi baba so tirikari na mifomera atina independence sana yati independence muno to influence inda utethakia inda utetherie indabwetherio so afom tirikari o nenda mu understanding lakini uni koro kwethe mwendete na mwendete nyothai na inya muno tote bwambetheti waziri so me I didn't know little did I know that kwina kagita kagakinya kurigita ria kinya ya Mulungu etereki bethende ariko so iro kwa ire na thina ira bethire ichethereirio na wakili Maranya urenya umete tumete nwe the same area tumete nwe the same area nora actually by extension ibwana kachori kya ringi Maranya terete aro mono kwa by extension no to de kansela nda musapotre weta Kenya School of Law kutiria na kinya kumureta amenyekana Miru Ayubu na ichi speaker are majority leader that time Kaberia
akina mureki bara bonde bara tware abo ibaije nontu wenda ndatumanire maranya Nairobi akita ngo Equity ndamuringira ontu kwa area position ndamuringira thimu ndamuria were no wende witangwe county Meru ambira hii ndamuita eya ndamusupport very well natwadila kwitangwe now we've been doing very well tutena kinya issues na kinya tha ini tu akuri issue turi na maranya no tu nika nda point ro right tata point atu batwana kia kuri ndo turi uni uti ndo andi na maranya ni turi rwa kagita getu igakuthira rugono ruto ruringa obwega karore ya muno gesa buruka kathongi mono na ndimigambo ekwe muthia ni untu narwa itherwa ere Inspiration Tuesday na rugono rwaku inyante aritie mbinyante tauririte muntu utikia atagwata kumana na rugono rwaku but na ndina seconds twere ne mbio yongwa tukethwa tugikamata chieto in terms of kutuika inspired kuringana rugono roro rwaku you know yes na ndaikenga ndu watiri yes maisha yatithira siasa ene no kiaku ukurara bo tathingia yani uri nthi wi moyo don't despair ukuru kwa moyo no tiki utuntu murungu atichincha mwathe na lula na kia metha na nachinchagia na ukirakia nkia ikarira methe nene nuikiru kinya inyanda ya kinya bya kuria wa karathi no I can share with dignitaries to akarathi utiki expect mono ntwetirikia akarathi na mangavana imbitete kinya thi chome kakarathi nya na chungu na mantu maingi that is how God works. Those are the parting shots at the mother nachichagia mantu mori so this is etrekia de ngare de na nyamantu yangi ya maingi de ure office nenga era first governor iko office inde dai so that's how God works and I trust in God antu bambire nyato chokeretia na ndera murungu ipo yano to antu bakwangeta nyakura yankuruki ibo ga ibo kari ubungu ibo ingo kari na byoria bivinge mono kire ogwe indi rugono roro akuro kujuriria byoria binge birango kari nabyo au kwithiro kibichokia kiri rugono roro akunga guchokeria ngatho cha mwanya o kaire ni untu bwa ogwe kuona kanya ga kusalimia waziri Nturibi Eterekia CCM Legal Public Service and Administration Orimi Nturibi is supporting the government is supporting the government of our able governor Honorable Motumanto Ethinkia kuongea kuga congratulations bwana Eterekia unasaidia governor sana congratulations utaweza vizuri aja une maoni mwanya jara withirito gitutumira kagitene gaka gukurukira na rwaria ruru heturu antukia na rwandene ya Inspiration Tuesday na oninkeja kuongera kananga taura anka dilute mantu jara twetha tukirwa ntukia na rwaje igie gwikirwa inya unika nkwendere utukubu bwega rietwa ni Maureen Kinya